Let's go, let's go. Sven first đã làm thế nào mà patch thar ni chung hian. Sven kha anh lâu thôi mà sẽ chút tiếng in chém em chung lâu. Ethernet cable vỏ na om lo mi laptop hi. Ethernet mà. Cái sẽ là om lâu mi. Em lâu sao có phải mấy bị lâu về. Là bạn gì om. Vậy sao rồi? Om lo ni pe. À bây giờ em. Sao lâu? Lắc lỗ nha. Thấy lên á. Potato PC tita tat. First pick team Seaweed in an animal. Galactic Corp in Radiant and choose ha. Mani mele. First priority. Kan bố định ngồi channel khá lụt trở lại tiếng. Channel kha. Kha. Anh chơi nó đây. Done. Technical problem lắm bằng han face về lúc cả PC đã mà lên net lắm bằng ạ. Clear to take hard lo sẽ thiểm dốc đó nha. Cho chơi tan dần in here group stage final first game anh nha. Galactic Corp lại team Seaweed first game anh khel đó na. Dần in here in tiebreaker khel tur hi panhi pathum vel hi om bokin kan ria. Tiếng Việt chú cần nia nặc tuk zan mà cho nên round of 16 knockout stage dần khen tổ đó na. Khá chung patch nó cho cái lâu end đó mi. Lâu end đâu cái chú cái end tổ patch turn mà chi. Cái anh lâu tổ. Win danger po shot te khao op don khop may 13% health kill check po ti. Waras kick po in position kher ngai to lawin ang galim pa nga nung lam tang inak chik thei to. Le elo pakhat hemi patch tharina rong keng ter ka du deuh mai chu khami item ho jungle item thar ho kha na ron thakop maya kha item thar hi om nuai boka ang mang thiam do nem Dyer's turn. in game man ngai lo to David in game kha im man anga yang ngai mo in game ho tan khanin in game master to tan ole ti hanin Galactic Corp lại team Seaweed first game group stage final game ma saber an ya team Seaweed lamin centaur roll first game na tung de ga upgrade ha centaur hian ngai don den hian ka sia centaur kha aron strength base in damage ti la at the entry at the khan kami 40 damage te kha 1 second duration in stampede te kha ni to a chu alti kha reito trek khop baya lich pon ben le chi laning a hianin khop maya support laning chakpe tak mai nia po hi buff le nar void spirit no thowa void spirit le underlord aron bena Galactic Corp lamin team Seaweed lamin kotol ron first ka kotol po hi fiang thilo buff ko la nei le to al kha thara hianin buff anaya ko la nei to boka aganim shar lo tenem aganim tenem zanin hian match hi pathum vel ani kan ringa tiebreaker kha ingzat ngeng khel don kha kan set chi lawa panhi pathum vel ding ka ria khami ti lawa chon hemi group stage lo pangai kha chu panhi hemi panhi aning ka ria ka hriat so lo chuan tiebreaker kher tu khan omboka chon in team Seaweed lamin Sen King aron second picka Sen King po hi ala thak hop mai tun petcha hian pech thara hian timang epicenter ha epicenter mi atuna hian sen king hi thei to a time thei to han stop khani SF out pa nga yang khan akal tabok sia
channeling ni to lawin cast time ma nei to cast time in nei to chu hei enge at en lo thei to do na ni be na nam han thei to do ni ti ma yang chuan Dark Willow an pika Galactic Corp Dark Willow hi support thadeu mai ni chung hianin tun ton ni hian pick hi a hlo lutuk loin ka ria ka threat su lo chuan an pick tam lutuk lo na an buff vel an nei nuala Dark Willow hian bukina tin nge ang tiang in nge ron khel pui don Galactic Corp lampang hian mu cha kom to khop mai Dark Willow hi chuanin Mirana chuanin post 4 ani nga to post 4 ani mela Mirana Corp hi sun lak che khaning la Sladar an ben le pop em jak an ben chung hawan Sladar hi kan soita kan han team Seaweed how offlaner MST signature hero Zingaminia Divine thengrap khopa an elo pui khania Sladar an respect ben sak ve deu po ani ange ai set chiang ve ton le tur ani Son team Seaweed lamin Juggernaut le Antimates an be na sonin Lesrek aron ben Lesrek hi tun pe cha hianin a thakop maya pick po hlo nga khop maya pap pro ho pap eno khelvel kan mu pan an pick na sakhop na Lesrek hi thadeu agani upgrade an pek thar kha thabo ke mi abulami te theral form ada afeka ha the ha so Spectre an ben Spectre chu ang no na ala chak tho boka he hero hi chu Galactic lamin an du lo deu nge mani an ben saka zamli na Spectre chuanin Seaweed lamin Phoenix in an sound play vele hala 5 seconds. offlane vel an lo shong em Galactic Corp hian Senking hi MST a man tur hemi Seaweed la offlane hi ni mel rap patia Oshi Keeper of the Light Otol 5 2 5 4 po ni theya nge an khel pui dan tur a hriat lawan game plan Dire must choose. Abaddon hi reward kha tam khop me skill sa khan han buff deu tele nerf deu kha omboka he hi Radiant's turn to hei pick. po hi Snapfire lam aron la vele Seaweed lam po in chete han Snapfire hi ka hriat so lo chuan nerf kha om ve deu mai the ni lo pon ability kami boost lo ringot khani mai thea la thalu tuk thoni Snapfire hi post 5 ani karinga Snapfire hi 10 seconds remain. 5 seconds. chuanin tun pecha hianin carry englo carry lama hianin buff te po kha om nuala alkhe te khan buffa arsha te troll te po an om nuala eng hero nge aron englo don ni aron show don ni an comfort hero kan soi thin angin zan danga po comfort hero hi poimo veya hero thati ringot Dire's turn kha to ani pick. si lo boka Sven aron la pick ke Galactic Corp lamin Sven hi ala metang em an lau lo ani melan ben lo dan hen Seaweed tian troll an lo pick troll aron pick tat mai troll hi team Seaweed lam carry zama signature hero nia claim buff anei boka ni po hian tum pe cha hian tin takin ron mangang mo 10 seconds. An kai thai trolin ven chung an veo ma se Seconds remain. Abaddon in do fu lo pe jon troll hi a zo ni deu me It is Radiant's pak an be na team Seaweed lamin chon storm in ron changlet vele ngala be na Radiant lam hi ka hmu china chuan 10 seconds. an game hi Mirana khelda na a in khat veo don in ka hreng Mirana rotation vela hianin apoi mo don khopin karinga Mirana hi post 4 tura ngai la ani arin oma a chan chu team Seaweed lampang hian laner hin nei chak hloma Odi
Outworld Devour ni to lo in ni po Outworld Destroyer na ron ni le to ani po hi tum pe cha hian rewalk anei nuala na ron be da chuan Galactic Corp lamin enge respect ben te kan hmule don em nge ni a mani counter to hero ron ben le don ni Ano siya tiyan. Remember that a true competitor honors a pause. ne tun pet star hi ron chuak hlim cho box ya shit thiam hi har khom ya banning le picking face well hi Dire all must zu choose. san ron be ne An mani a player te tak po hiyan an siyang an la harsat ve ngotang counters le tivel counter pick down to draft pa nga synergy chalo te po siya la hardo na sanju Fight. nerf le buff 10 mấy anh lo tụm patch ka ability thar kha tam bel em box ya 5 seconds remain. team Seaweed lamin mid laner an last sa nge tunge an ron pick don laning chu chak viu me team Seaweed hinga soi cha kang khan Choose. oh dead prophet oh hey hi tha kha ka lo ti khop mai a patch ka chiar patch chiar tir tang khan dead prophet hi buff deu nual a laning well a chak shim a chak thu san ni ta se a buff 10 well lo khan in seconds a thadon reu mai a kha ka lo ti ri ru ve deu ke po khan 5 dead prophet aron la ashard lan pek thar ha dead prophet hi tu na ri chuan armor ha hi pel thei thlat to box ya ang lo nun na mai ba khan khan a siphon a spirit siphon vel khan scale ve nual boka hami cooldown tele a spirit eng lo zat vel te nei khan in a thavio khop in ka ria de prophet po hi team Seaweed lam draft anti da thakop mai an laning chak khop mai a Sand King Kotol step fire oh state of wind aron pick up Galactic Corp lamin an va pa ve DP laka state of wind DP bit laka step fire chu post 5 tur ni om takani tu te team ngai John Jok ke Starlam ten a draft hi chonin eno lampang hi ka du deuh ma zoka ka dire favor deuh le kan draft hi oh a ke po solid a solid ka ti khop mai team fight high cooldown an nei vaxi lo chu ti viau in mo team fight ha ai apui thei viawa chonin ba ka an laning hi a chak tel boka amar chu Galactic Corp kha po hi a solid ve viau thowa an Mirana post 4 hian a khel that phei chonin game thatak nei thei an ni ani po SF Sven abadan an fast pace chaboka cooldown an nei chaboka DP exorcism downtime ma move an siam nem ni zon radiant point chen suan nei cheviau lo wa ma se team fight 5-on-5 cooldowns an nei vek ani chuan dar sai hian team fight chuan nei solid chakopang tun game a chuan mid lane hi SF versus DP hi a match up ka shet chi alawa amar chu DP hi a favor de uzokem o katia amar chu entinge SF in a khellon ni SF katawa tiam chon angam caster angin a kaldon nge ni a damage angin a kaldon kha chu ka shelawa chu kha chu an gameplay azirin a shilanga SF hi chu athiam le athiam lo kar hi la athiam hi chuan eng hero deuh tho pon check deal thei veka array spam nen na zone out hian starting item lo anila MSTN Iron Branch pani healing salve cooling blade chuaka nang ho yan la lei lo ni mela Mirana boot soft speed like clarity pani nen top a chuaka SF in circlet steepers tango mango pani SF mithi DPN earlier hina contest thei vak lo me the tro zeshi ange ingai da nan mid match up ka to chu hi an skill azir ani mai a player skill azir DP hi chuan base attack hi nei thakhoba an first wave well in a shield viawang yeah
shadow fiend hian race in na tran ve thei tho race mengo pani alatlat me race a tran hi ka ringa secure range keep secure hal pop DP race tel thei pe chuan a ne om du khop me SF race thiam tak tak mi ta tum hi chuan race bum kim hi har tak me niam hang thiam tak tak chuan ho chu chu lo as chak sia chu vain offlane hianin Abaddon le Mirana Uncle do entinge troll le Stepfire lane and disrupt don shell chak khopa troll hi average troll hani vaklo master tier lai ni ven troll hi eng a hero hi chu set siang hle tura ngai la enge apa offlane hi ngai dan a work ba offline hi chu zia veo ase hey encore dang te pani hi agree di chi ve ve nia ba hi chuan item mo lawa han lo sustain saka frontline sakha ani deuh ber mai aba tan Abaddon tan hi chuan lena han che chiat lutuk lo emo ading lo lutuk lo chuanin zia veo in ka ria tam taka hin Abaddon po hi post 5 aten manga tlang pin tuang la post 5 velin an mang na sa a draft ngor hi chu dar lampang hi solid mel zo ma se radiant lampang a hian skill requirement sang deuh SF aba ti vel le Mirana ni lo te bo Mirana hi an khel that dana zirin game chun stomp let thei tho wi lo hian a pick off thei hlom tlata DP ta poi DP and silence a chuak man lo ni so news an ei to ni so wi lo hian a pick off thei lu to ka wi lo skill sang tak tak phei so nge technical problem ani lama PC nge network lampanga boina nei deuh ani mai thiam an post le ri lak lo a he draft a hian kan dung oi hle ni kan lo me dar lam le ani hey an kotol mang tu hian drafter hi ka kon lo mani lo me al David ka shout out sponsor to athati le ma chuana ne di solar bind kotola ability 30 Sen King Snapfire DP tan hin van chadon ve slow magic resistance sa reduce si nok don to ko May the light keep you. ko sa jashi tu zo nge camera ha control ta cheu jashi na mami okay man ya in game session start Seeks nom resolution. dol khop mai group stage final first game kick off offline in Wartan la dark side Radiant yan siam yan don lo wang ve Radiant yan safe lane an la do na ni pela team le lam nan tum lo ve smoke play early first blood an tum lo ni pel yeah SF yan war ti la pa chi alawa amu pha thei meng o left side pa hi chuan ngoro kame pa DP hin work hin da ya side hin lang mi lo maya radiant side chok hin lang maya enge chan hei hi ka side lama hin 30 seconds to battle. F1 this year reconnect chan vel ngai ngam le The stalwart remains. nge settings vela omang hei hi F1 metro David enti mai ti F1 F1 om si om lo tat mai problem dire alan dan sumo radiant lampang hi kan nia dire side kan hu thei lo ang khan alang tat mai dire lampang hi fok tat mai nge problem om deu ni spectator settings ka em to pa step fire an eo wa a drop chak khop me ma sen tlang dong lo ni me shield in a chana a bedon hian noi ro
David restart chin mero ya kati lo se thiam lok mai DC ho di de prophet di le kami o crips ka block thel lo ti dia bounty kha 3-1 radiant lamin pathum man chang SF zone array race sumal top pa azia no DPDC DP Alex DC. mero DP hian kan soi tang han world cup place masazoka SF forward hi muzo ni mela century cha hal dana hian award na sai ti sha chiang ni mela daya lampang sa thi ala fok tat maya ngor okay mas side lama problem omniam ni ka Dota ka restart lo nga mi lo se thiam lok ro G anh tỷ lệ SFN 2 last hits uncontest 3 last hits uncontest in tụi nó mới hamis lốc mẹ lên đằng hi abedo ni na salfa man nga lang ai pa mất rồi đấy nó nhiều nó khổ nó sẽ tổ khổ mấy Mirana jungle pa nga chơi DP na diwart nga la Mirana hila ding về mẹ mít hiền game lampanga nghe Dota lampanga nghe problem lo om deuh la kan se thiam na ka ngai ne YouTube lampang atang and clear to te mitero chel lo me lasit commission lasit chu anlo event viawa mit hi azuko te tha atum nge kill potential ne ti deuh nge mani mit hi movement a DP hi tha ol takani lawa as hemi athar skill spirit siphon ne pe chon bot lampanga Sen King le kotol pon decent viawa is missing. top lampang hi kan entronin dire lampang in an lo na lo le me la hi chu chel talat mấy no me avole ta bedo ni na chase lang do ne mo cho ki lo ka le chonan top ha chu om the me chape me ne Mirana hi mita hianin experience hi alich pa ai hi observer what hian pu pa chia century trong hian SF dissuade mấy thế dissuade Mirana hi thei po ni se ma sai phone le a chu view awan juk na lem awan na lem ati don ta skill chi chu alo show na me asai step na lu to race ha tu ra han ta chu SF ka na dissuade la race text ka ka na vadin chil ka ring ta mà cho nó next p là trời bot chu thi Sen King mit hi bot hi top hi chonin top hiam pui angai ti vak lo nge moni top la panga hin nei li fa mit lama hianin baby sit deuh lek kan ti don nge Mirana hi mit lama hian hay movement a tam khop ma thole hey kotol hi jungle trana kotol hi tumpe cha hianin aganim first item kha thak khop maya thami pol te kha ko le the lo kha khami lo kha kan che chon but chu an Sven pon lasit lo nei thak khop maya to pa step fire connector step fire hi lo chak khop me zuang man lo free fire ma kon man lo kotol to pa chawa radiant chamin momentum zone na nei chari oi mi tan lo ti lo ho last ta po an lead top 2 hi radiant side ania hey sa oma soon hi top lama Mirana point lan le to wa movement na nei na sa khop maya Mirana level no an han ru chaem ai hi ati phang em ati phadon em
oh thi Asto phadon le a one ne more. Mirana ero hi Mirana in goal le ha no na mo. Li pa ne a. masem Li pi. Mirana to ti over Anh này Lan Lawin race le hi chu sual to me hi pe hian hei san ni ya athi don lo in rin omaka chu race in akala set SF po botol lo hum ran to mai bot lampang po seven lo farm thang reng khop maya Sen King in Bracer panhi nen a check aing lawa Sentry mi hi an hi rana hel greedy tuma a second nen hian seven hi an hara suak top thelo mo ka tia an la an a shut down Hara so. tira kha chuan Western cooldown. Stand le Sandstorm man ni lo wa. Oh mi ta hian an smoke a. mithi smoke Ko to hian. ma se an that an core bera omlowa SF inbound la lo ka. ma ro chu SF I hian in kotol hi an ke Sniper lo. Snapper hi Amita. ta rotate be ya error na amaro chu An em. an that Oh Mirana chingal. No good. alaya oh low Oh ai fan den ku chak lu tu. low DP ke thathei khop mai Mm. alai ni nga oh soi make line bot polo in solo killa MSD ya James Sven over extended ani mel. oh Sven. network graph Thank you. nila Sven nila yung Olivia even via network graph po last hit le min Radiant an nei have thadaw fortified their po structures against attack. MM the jolan equal well hey hi acha berem le Danger. Amer chu han disrupt turin sentry o sentry pakhat chu an nei Sentin ta ala. Amar chu On aba ang bel. thi ve ati phalo do chi chi a o kha chu a lenin kha show frame shi ma tum Chol alo khom me chol hi. troll hian in ma se o Oh. kha chu a Tahan tire po apoi ah shim. shiming ka shia Dyer's a that ma sa in danger. chuanin a in refill le hal boka thi kha du to zo kan khatia ha chuan a Mirana gold pe kha po ya ti vak lo chuanin me. jungle lama hian in an support duo keeper le hello step fire in lo hey, bottle hian ko tol chuan aga chu ka shal kop mai Ka Q to pa step fire. step fire hian ala zuang theya apuki theya Oh, afan na em illuminate ka. illuminate le theya ati don le Oh, illuminate le a athi te lo. rat ai uma Oh, skitter blast. king aron ne ya step fire in bot po hi Sen King Veil of Discord lo kiwa But nei lo ve tang to pi nge. A chabeng em oh. hi chu a situation zero ni anti dan tang pui chon Veil of Discord hi an petlang thina a chan chu level 6 a hianin len a hianin kaneng lo du berani wang hian Sen King chu epicenter po hi level 6 a la lo hian a sandstorm tenen hianin kan mexa ti hian Veil of Discord tenen hianin len hi kan harasa hi le push dan kan eng lo buka oh top lama kan sui lain troll low rotation in hello that le that mai Is under attack. ron bit lam Ero set pa ani me top me a. mid lampang po hin even view last hit ha chu cheten slide in SF in ne ya mar chu kha chu DP in rotation siya matuma bota spend hiya ma ni no ma mi ta hian hero pathuma no ma. ai hi In sending his sent to buy on the chef. kala Thau nang in an DP na siphon na. karinga Oh, swing ne. chu A go team string was straight with DP de try go string a popa oh kha chu a TP To their little town. don't tapi abedan hian alti nei to. go strength hian strength to peta lawa Oh. Has fallen. Go string the bonus damage so up to a go string always may baka TP ka always tel boka. Ati swala ni mel. Mi ta arrow la oh DP huai kho mai to chunga tan lu pop mai al nen. An ruta race pa ta kun to na amar chu Ai, Its bottom tower an na khop mai race tek tak ki cho DP kha tun kha ti thakop maya mit kha thima se rotation of force an supporter ta mi chonin Senkin khalin bot tower tier 1 alo lak pha boka
chuanin tikhanin an top ha troll hi voi ni thi to ma se la a farm nan space eng lo le boka Sen King lane Sen King bot chena khop mai ni po tal na khop mai There is little hope for Kori Dire's hero middle ma tower. Sen King hian hlau va kan ei ri lo ani mel tu na hi chuan tor bula atlan tung me a Penchin nem da sa ne a da san ya o Dark Willow hi athi theya ma se chakem Deuh athi ve. thalo ani atha an go thei chi lo ani mel tu na hen Sen King tak hi chu da sa so do na das dangin an da ya chu halo ai ta voi khat stan ne ya Ayan athi eh. thei Oh, avan na lang, chime. Amoy ito pa chan mo ito pa bestia. ava Avan mo em ka chu Sen Aston King line up ava na outplay siya, na lem katunahan. ka chu a timing as borrow strike timing kha avahan thate lul em kha chu Sen King a hero hi a chiang ani hei hian Ani mel tun ha. a hero hi a man hi a chiang khop mai kha chu tai Chu khap ka mang mai yam ve. Ya a hero pa ni da chu chuan in slada DP le. pon alti Exorcism machua le mal mi to. ta lo pressure a 40 an manga radiant side lamin Radiant's middle tower. Mita Sen King at chowa. oh tuna Radiant side hian defend to mem. good Oh. stage final first game khelte hi team Seaweed tele team Oh, Galactic Corp te ah, ania lawa. radiant side hi team Galactic Corp ania dire side lampang An hi van team bar sak Seaweed te ania. nge. Fail. Oh, Sen King hian Discord hi na ya veil of Discord hei hi magical damage nei ania ama ba ka To pass DP the tele player. in anak khop Abedon in na lo magic chicks damage chu down ve boka. Dire's DP to pa chowa. hanin bot Abedon lama on. troll azukin Abedon hian alti nei lo. DP hian a chase lang thei siphon 3 charges nei box here. Dire's top tower. Avan chi tewem. Abadon a tip halawa movement speed in a chan Spree. Oh. SF in mita Sen King lo that. lo ding lawa over commit kan ti don nge poye ti lo deuh hlek ani ange Sen King in troll pon Battle Fury khola hei ap ani po farm a chelu tuk lawa topa voin hi chu thit na a Network hi Sen King network ali ta. SF use scepter ania play hi an siam lo oh hey surun chu chara Hey sa pick up so ah. Mirana and Fairy Stinglet at chara Abadon Fairy po. hey 100 health kan huang hian 100 health spell damage le mana cost reduction aron pe a An smoke do na ni mel mi ta hian Safe, dar safe, side hian. On smoke a SFP backup pa ni ne ya. hey hi Lai na tayo na SF tuwa. hian in a entry do na an catch thei do nem oh an omna hrian ni Ai, nge ni dayar lampang triangle area. triangle In fact, area an an tung- omti an hrian ni nge arin oma hei an catch oh Oh, Dark Widow hi chu thit oh, kisses nen. Dark Widow Oh, chu tia. Mirana in alti a popa amairo chu sen Oh, SF, to ma SF, ta lu ta hi oh Sen King abahan na le to em. sen oh epicenter Epicenter ne. Oh, Epicenter. Dam chuak do Sen nem. King le dam chuak te. Dam Oh, chuak oh, te. PM te a abang PM. amairo chu Biskola. biskoila lo thia DP han al hi an ne ya among du dore most ven an rotate loot ve ya DP a drop chak to khat khop me. Abadon that. ani Mm, oh siya Typhon yang lo le chi lo man chi lo deu ani lo nen Zaman space lo utilize char cha chuti line ma chona hian step tar hin nei teu to khop me 600 gold ve ba ka mo to lawa Lo la farm ham. fight ta ka tel thei ri lo wa ti ni mel akadim da lo chuan Inge a cooldown. Emi Willow Whips si. Willow Whips hi akanim septar hin a cooldown hi ka van shit chi lo ve o Zali ala mo Zali nei huna kan chui chuak don troll po farm Cheng zali ala mawa. cham team ten play and CM space and create structure boka SFN network hi li Tuna hian khop me a DD hin oma hi Sen King hian ala oh Snapfire Dark Willow in a cup chia to pa hian a bedon hian a dai fa DP dive duwa hei hi altian ka nei thawa ti nge ani man ya ma se he DP DP chuaka
bot lama hianin pause le zoyan lek le hi radiant lampang hian an ho har ka tia aba hi portable om charger tur ania abadon hi ama hianin atal na sa top lampang khilak atum ru deuh nge top tower hi top lama hi na chetlana SFN ilsep tar chu nei towa degar hi a khol me ka nei de tre buka hei adegar hin ngak lo nge moni SF de garhin ngang ni mel mai thei rock night eco saber ne hian an hlat lo ve eco saber hi hlat viu lo sven hian chu eco saber an nei nu po hian other fight hi ka ring chi lo dewa ne dro a situation a zil chuan in a fight thei tho boka a farming lama ang lo in upright farming lama prioritize ka ring dewa mid thilak to tur ania hi mid lama hianin mirana le elo hianin an stack saka hei po hi Little hope for Sven hin hu observer word an ne other side hian de gar nei to a sen king hian wat chuan a thlang mi epicenter channel jesus Discord level of Discord nen anak khop an pick man epicenter in trana kha chu dam chuang ei na omlo ni step fire alti nen mortima chawa nen an run down don em hay hin commit don nge which one here why khop me the dire scan. On the hunt for Radiant forces. Radiant's top tower is under attack. sending 2 minutes na garon Radiant lo whips ne na kan badon avan cha em tun five fa mi lo hete mula kotol top tower hin la don ha ang contest thein contest thei me lawa radiant a cooldown 60 seconds chon ya Radiant's top tower is no fight thiên là char thầy đó nhỉ mẹ là cooldown hi niam khop mẹ SF mana mà xem mana tla cham deuh neka le skills lo cooldown bok nen at follow up thei don lawa polten lo om hnai lo boka bota illusion rune oma dp hian ron la chho dona late game hianin late game hi soitai la dire lampang side po hi a favor ang rank me troll hianin seven hi ngam ve ang rank khop maya mi tan logo le ngal to mita mi lo whips up le ngal willow whips up mana amal at seven tu na hane se fan out ka zone la mga sending hi an arrow wa DP hian alti lak khe DP nal ta chula fight Sven lo khop me dire side in fight a favor of up my hey so có hi chẳng cái gì DP có tờ hi chak me he says DP pot Sven so up zo mo Sven so lo khop me hello hello che ni me mà chúng mình team pressure thun som karinga hey willow whips already le ha deuh tho to willow aku dah hi arang bok mani willow whips aganim first item hianin apui khop maya chakra magic nen hian cooldown no reduce ne so lu aganim shard alo kol buka keeper of the light hian a willow whips he chakra magic nen hian a combination hi cha ni willow whips hey chu có tol lui yang deuh kan an le lui po kha op to willow whips le to SF to sara na to op den khop lai avan male fear moi khop mai kha chu dark willow ron play moi lutuk kha chu an mid lane an SF ron chana ate spaceman khana den lutuk tun ha radiant side lampang hianin hei epicenter kan soitak ang khan tun pet cha hian englo thei towa kan sel khan cooldown hal to lawa epicenter hi ron rework ve deuh thak to thakop me hei hi to their top so top lampang hi SFN lo pressure ve boka 140 ya dire lamin sam taka pek mai chun tumbik lo ni hey an fight radiant tan zon big cabin ma mo to ngai fight tan chu lo fight tan la fight hi an la willow whips an hit box yawa dire lampang hian 6k gold lead an ya 7 pon BKB lo khola so dire side lampang item per kan bu hey DP
Eternal Shroud, Eternal Shroud 20% resistance, magic resistant, 8 HP regeneration. Radiant's bottom tower is in danger. Active 插紅咩？Eternal Shroud ที่ถักพบไม่อะไปเวนเซนเราเพย์จน Radiant's bottom tower is under magic attack. resistance ที่อัพบุนาสิ above อีอัถักพบไม่อะอันเกมอ่ะงั้นเพย์จน SF มิรานาเล่ Radiant's Dark Willow bottom laka tower is in magic danger. resistance ทะลุตุกไม่เนี่ย Their structures are fortified. โอ้บทชวนละได้ใส่ละมินมิดที่เราลากกระตุ้มเวบก็อับดนบนลากจูเอ้ยโดนอามารุจูอัดที่ผาอังเอ็มอัลตีจูเนี่ยอันเก็ตโดนเอ็มโอ้อารอนเอโร่เวฟอลโล่มาละ ชัวร์ อับดนชวนข่อยชุนส้มโดนแล้ววะโอ้ โอ้ตัดชัว อัล ร์ ตีมันโอ้คันอัลตีเราโตมันอามารุจูใกล้ตะ โอ้ไม่เดี๋ยวฟันใช้เอ็มทู เซนคิงโอ้ ฟันชัดเซนกิงค่ะ เซนคิงบิ๊กเล่ตา Except I never got Sending care to play game sending on double stun epicenter follow up nen care to cop main sending off leader ati tu asia a hero se chiang boka ตัวต้น BKB คิวมาก็ป่าตัวนั้นที่ใช้บุหาดงเนมขบแม่ tun kha troll khan alti kha chhuap mana khami shadow fin ina alti a elo lai khani at pai khan tar don elo view mo tia radiant lam pang khan an kai ve dewa Radiant's middle tower has fallen. Hanin dai lam pang chun an map an dai lam pang hian in an control view map hi 6k gold lead an nia chuanin hei road ages lak nga lan kum dewa DP hi a lawa bounty bot lama zuk la ma se DP tel lo เดี๋ยวเลยแต่เห็นก็ตัวเล่นกันนี่มีนะฮิวจะชาร์ที่นะฮิวจะจะให้ไปชาเดนก็ไม่RS หลักนั้นเวลไปจวน ก็ตอนเลย SK top พี่อันทีมไฟต์เนี่ย Mirana chu da buwa fight an tum ani ari no ma se เราวิสัชวมาอันนี้มันเด็ด King in low กินหินสักจำเลยได้ลำปังเฮียน DP หัวขบไม่ สกิลแล้ว DP pick off แทงโม DP ตัวที่มาแล้วเซนคิงเราดับเบิลคิวอัสตันเราอมมันเสียเราเดี๋ยวว่าตุนค่ะอามาเอโร่โจเอจิสWillow whips 14 seconds 13 seconds ออกมาไฟที่อันไฟที่กรินไออันสเกลช่างเร่งปุ๊บไม่เรเดียนลำปังเฮียนเฮ้ยอันปวดดังเลยอังเร่งปุ๊บไม่อะเฮ้ยไฟที่อันวิปส์อันโลซัพพอร์เตอร์ได้ซัพพอร์เตอร์ปันหิวิปส์อันโลสุภาสเตปไฟอะไรที่พะขาไฟจูเรเดียนอันที่ชักปุ๊บไม่โจเฮียน AG สารนี่อารมณ์อันนี้อะอับดอนโจเฮียใกล้กลัวเวลใกล้กลัวแล้วสักปุ๊บไม่โจที่AG สารนี่อะไรที่ช่วงเราอันโลเฮลบ็อกซี่สเปนรอนจานลุดเวลสเปนรอนจานลุดเวลAG ชุดตา DP อารอนเปียวตัว BKB อันนี้อะไฟที่จูเรเดียนตันชนลักชุนสมจีนเจี๊ยเราอินอันนี้เจี๊ยเราเดียวอัชชาข้าไฟข้าการินไอที่อินเรเดียนข้านินอันปดช้าอันสเปรดดัร์ข้าอังเริงะปฐุมมันเทียชนินตรงนี้ใบเบกข้าอมินกัสยา Radiant's courier has been killed. เฮ้ยสเนปไฟเฮียนะใบเบกอะใบเบกบุกะ Is the others มาเสียไฮกราวน์อันซีจันน่าตบไฮกราวน์ที่อันติลุยโดนเงี้ยนี่อันเบกออฟังะมิดลำมาจังเวฟจู่ออกมาไฮกราวน์จู่ตัวมันนี่เดปโปรเฟตที่เอ็กซ์โซซิซิมที่จะเอาเทปไปให้มันจังกายันตุ้มเดียวเนี่ยมันทำอะไรกันเนี่ยอันที่ยังตั้มลากก็ง่ายได้ตันเฮียนอันหลังเองPKB เนี่ย SF ฟรอนตรงนู้นโอ้โจลคันที่มาปุ๊บไม่อัลตีมังมันเราจับไม่ขาดจู่ DP ชนิงที่
ô Achi DP về po hai. achi về lẹ nga la kha chu SF aron chakap mai BKB ron nei mana po hian catch le Snapfire po hi catch le oh kan drop ta thawa Willow Whips chun drop ta thawa Sen King hi chun an catch thei arin om to lawa amar chun an chho zela Radiant side lampang Sven hian BKB nei ni chuan an phải đi đón khóc mày giờ sai BKB bản hình Aggressive tone hey 500 movement speed thế là goal vô to Radiant side lamin momentum aron nei ve a aron push chho ve le a troll pon a BKB complete trap BKB next fight at ani to tura ngai la Sven pon a BKB complete in ka ria o acha me ka bot tower hilak an tumani ani mela hei bot lampang an pan Radiant pon Sven hian aga nei atum lo an thak nge aga hi an thak lo ala thok thein ka ria ganim khanin impact khan damage kha adong to lawin ka ria ka ria so lo chuan damage ka chu anei to lo stun kha chu la stun tho in ka ria ka ria sual lo chuan stun hit count to lo a hit damage ania free hit pakhat ka khani phi ko sei bang lo khania backline vel han dive puinan ti chuanin a tha chu kali tho kala ti tho ganim po chu fight han disrupt lo nan han ti buai nan chuanin tha chu kala ti tho mai na chin an RS fight kha Radiant lam kha an po rei fiao na chan ya ka sia chu Abaddon khan hero bathum kha rush pick ko da han ti buai me lu to la po han man pha bo ka ti la han DP kha hai da an lo pick Radiant side mi hetlaya top hetlaya high ground jungle lama and fight hemi rose fighter ani lo khan fight he hinia aba thatna trollin a root to ho kha lo dispel thayan a root to lo lak lo ha chon ve zer kha ngai to bo SFP bot outpost sign TPM a sen smoke a shia an man do le heta sentry na lo buwa BKB manga TP nei to lawa ama ju step fire ma se apo te la ai an that man ngem mirana ron TP ve a ai cancel la tum cancel abe chakap mai a full duration kha chu SF mid Abaddon in lam ka bot a khanin BKB lo nei kha tu na kan exorcism ka SK kha react chai deu ni kha SF khanin a shelo ani mai the chan chu hemi sentry zone a khan hetlai englo khanin alam mu chi lo step fire khanin am muwa khami sentry field of vision a khanin om chi lo dewa SF kha Sen King le DP han mu tu kha chon step fire khanin am muwang kap hal vata astan don BKB mangman boka Mirana pon il scepter lo ne ya chon dak uilo pon arcane tele limmer cape kalatum Orb of Destruction quickening charm SF yan adonga ang ngai Corp me a thili ceremonial rope an sara Sven pon BKB lo complete to Daedalus Chris ko so crystallis na ya Daedalus complete ani lo me accum bil tum me ka Orb of what ceremonial Abaddon out of me daron stun maya Sven kha ama ero saya troll hi chu ngam lo de troll hian alti amang mana war cry man Abaddon in a second of fatigue shield lo pe mana troll chu khata miss le Mirana lo khop maya an back over Radiant side lam thei khop mai fight am hu nom thei khop mai trăng bố cái nhiều war cry man den thei ke wei Caster keng pon alo call sak ta di kha chu Abaddon ke khop mai fatigue shield kha Sven thitur kha lo pe ya Sven kha sei troll kha din avoi ni tik vela thitur Sven kha aing lo pha fatigue shield kha chan pha big play mi chan tem to Abaddon big ki Abaddon second hian fatigue shield hian
le radiant side lampang hian ti tha ka ti na pakhat chu an troll fight hi an thiama ka ti an thiam ang reng ka tia an kite ni ang reng khop maya an spread dar thiama eng lo ho hero ho hero dang ho hi an isolate thiam ang reng khop maya troll hi tun te po khas an chen jing hian resistance am mo ben me ati da Sven avo kha khok me tu na kha athi rang lu to ka duangin fight ta hen ata mo thelawa sen king hian in pipe apedona hei chu teammate te po ron ve tura ngai la a tha an ti tlang ani tura long ngai la SFN travel saron nei to a bling dagger BKB le use tron in eagle song ethereal blade blade tum dewa bot lama map control chu an lam maintain khop maya dire lampang an bot jungle an nei saka radiant lampang hi ni ko tha to at stand chia lo deu kha chu ka chu ang ren khop mai radiant side lampang tan step fire RT 100 seconds cooldown ania dikhanin apol ten an panie tun ase kha bot hi radiant hian in aron chun zom ve don nge SFN travels chu ne ya aron chuk tha thei tho a but he Senking hin man donem a index first name in TP chok dona o hi chun catch man don lawa chon top la ba hianin SF kanin đấy là vision như cái này chỉ nhân OP cái lại chín rồi vision này rất là an vision game is strong then lu tuk lo dai sai ti hanan diwar ta pakhat chu dire hi no chin khanin hei an supporter te khan ward alo phun thlam han ani oma tla hian le map control kha tlemin dire side lampang hian an nei deuh lek buk ne khanin an vision kha chu tlemin alo zau ve deuh lek ani mai theya ka ha chu fight hi an la tha thei viau kan ti na radiant side lampang in amar chu map hi tlemin dire hian in an la control deuh lek 3-4k gold lead an ya tuna hian smoke an tum deuh nge mirana alti po oma top lama hian in an lawa mid hi ain BKB oma amar chu that mai kha pop angai lo BKB kha aneya mokatia il scepter jok aneya kha il scepter kha mangdon moti angai lo ti deuh lek nge mani DP khan athi phak lo ring deuh ani ange Taisin Shadowfiend khan mo achan chu use mai ba ethereal shout khan ya mangman lo eternal shout tani hi eternal shout tak ngel po ha mangman lo kha chu pick off thakop mai SF chon top lampanga an chawa radiant side lampangin dire lampang aron smoke tha illusion ani tian set lo ani me illusion ani ma se cooldown Rosa astep fire in at Mortimer ne nakap pu phei pop maya an le tangai dak willow chun ketcha athia chodin radiant side hian ni fight an la lui don nge dak willow tel lawin an back off ma se dire lampang hianin an Roshan an loot vele thung dona top lampang hi SF hianin alo push out boka DP piang le der to senking aero an go der dak willow tel lawan fight angai dona radiant hin am pe thei second ani senking chunens kan aban mo Sven in boxing da DP ta chakule to ringa ero hi senking na he fight an fight bang Aegis chu ala Aegis le chi su troll in la fight hi attack dona hello hian dei dala sa complete was when here click an chu avam moi radiant fight ron la thalut tu kha chu antan Sen an ngam lo ri khop mai dai sai din na chin atlai DP tlarang kan ti kha avoin hi hit na khanin Sven khanin go strength ne khan akrit lo maya kha DP po lo in ring man lawa use chapter kha nei chun nei renga ma se
avoid ni hit na khanin a crit hok mai a tanga la 1.5k lai kan crit chuak 1.5k lai kan a crit chuak a hai ring lawa chuanin khami chol po kha sedofin in lo al tinen lo phar ngal lo phar thal ngal blinding light thi oma ang ngam sia lo ang ka sen chi la fiao lo ni me hai mi blinding light zim reu ni hi an capitalize ta p second tor hi lak man len tum do na tun kha dire sai kha fight kha an la do na na lai ready kha me thei sen ki na stana sf hian bkb nei bkb mang ha an Sven de last pengal chu khan lok pui viau lo a that pui khop mai kha a kriti wangin fight an chak kan ti don nge kan soi sual lo mai thini kha chu dp po ai piang kha ron crit vek dp po kha a in ring lo viau in ka ringa kha chu a voi ni ti ka khan hp chan ve ai tam deuh shat vel khan ne ya tlanghal pop maya yu septar po kha bkb de last no septar chona le do na ni mel That's exact. troll po lo septar ni dai ngala septar nei hal titia ti khan bkb lai kha aron crit hlum de po ba al ti po mong man lo troll khan dark side and smoke le hala fight alak zel and tum an hey anga chu smoke thale dark side lamin ma se ai mana ma se radiant hian in an fight du kim don lo wa ai de ni thai ka he no du ko cho ni ko to ni ko le be ta to cho ni le han choi ma se fight an tan thei do nem an SF in BKB nei lo to in BKB nei to i play ne la delete ngala DP center nen senking lo center ne ron kan lu ta amaro choron chanman don lo fight an turn me lo wa a radiant side radiant lamin fight tun lam khachu an la an arrow fuwa ma sen mulawa ni mela an la tilui senking hit ne don senking burst strike zoa sensor mang le ngala kha chu an hey chet lama G Corp so hi an oi om lo ra phla kan non ti nge ni thayang game ani eng ka soi thei lo wa ke chu ka se lo le kha chu SF kha a time tha thei khop mai SF kha troll kha tun kha BKB kha angak zo a use sa chonin a alti le e blade ne ha ron follow up ngala a delete ngal pop mai time tha thei khop mai en SF tun kha diary nan aning lo do mo ti nak line radiant ni ron turn vele ya fight turn fight Sven kha atira khanin an thai khal na adai khanin SF khanin fight aron tan puya SF DP SF khel thakop mai G-Corp lampang DP ma seron aron defend tum mani oma chonin ta senking hiron kalpoka ace ne ron kana ma se over commit si ani donem an pan hi chawin an oma enge DP item Q hin ngai dan adang dai khop me assault ta khiwa G Corp lampang hi smurf kola an accuse ani chu player tournament tak lo la ya in man sakti de na beton alo thata to pa beton ha over commit ve pa ni mela neutral item hi 40 minute neutral item ho itlanwal to store for mana regeneration zap enemy within 700 each check in a cap theni so Stormcaster trick star progress maya khop maya one side adi don mo ti nu hian aron tan le thina le lampang hianin lo predict log alo eng lo log kha kan ti suwa le thina le has when they the last nei hi tangkai pui khop maya 1.4 in a chin po crit le a they the last hi that pui ani crit tuna khan der khan mai non ar ta ding ka minotaur horn hi dar hian an charin ka ria cho him pe no kami SF burst tour atan khana thadon to ka attacks evasion mai no hi hey and catch le DP po
oh e blade get le a an burst may then walk comment spell SF to prism ani boka Sven at dai Sven pon dau lo pop maya spell nei to mo Madness nga la. Madness sa una niya hi at iswalang yan. Mase Mizo na pon lawa. sama lo So ne sa po Oh, yung double stun le ka si Sen King. Double stun le ka. Abahan stun sa TM. Ven hian draw hi chu tlan siat san top pangaya. Oh, hi ko tal hi. Oh, to Pay ve ya. spell man ya SFN bring the guy he 8 seconds cooldown na niya ne tu don cop me Casta SF tan chuan I neutral item du thu sama ni spell prism Dyer supporter te tan hin SF il om thei khom me ya. Adegar le e blade nen hianin a pick off he ha kan muangin DP po pick off pop me ya. Oh, GP bera po pick off supporter supporter te kan sui at sual tat mai kha chu adol chi ala ka chu kan fuck mol na setting an ne domestic sei do ne mo BKB ne lo BKB ne to lawa ai an lu do na an versa o yung use down le no nem Sedofin ai am burst down he chonin an fight hi an high ground thing ha ri oh SFN buyback SFN buyback su an ne ya buyback mases me angai account hi def angai me la exorcism man to ka senking a dive le po ka Sedofin SF SF buyback ka SFN alta ne a DPN use ne lo masem dai lam pagin anti lui don nge an back off de net khotanga 25 an la thale don nge dia anti lui don ni ai flip po SFN BKB ne to lo oh SF BKB ne to lawa oh 30 seconds cooldown na oh abadon po oh tower mid tower chun la sheet script pan hi ne an back off don ni karinga dai lampang hi troll ki SF yan chu that le theya oh ai hi fight an tan le chút thei boka lo lampang hian dai lampang hian ani queen dual tat me ma se kha kan sui yang in de las hello crit le tat mai oh in go strength ma to lu ta oh DP news oh mortimer kisa se fire ro hian BKB nei to lawa to hian ati Titan troll hi troll hian a trade chang reng khop mai ga troll pon a thi puya sven bounty ten ron la te ten escape pon man mo lo ko stun nei hi athi stun man ta lawa to nin dar sai lampang an le do na supporter te hau an la zuya an zum ta em lawa kana buyback an ti wi om veo fight am hu no min a bon riep khop mai Chin SF khanin aron pick off le dona ma se use sap tar khalo me sap kat mai kha chu kan fak mol rolin faka do lo gan ti don nge kan fak sa man yo te ha ti the ai bring blue ta ama hai use but help me se next rush hian access point an be sei mi le ka ti dawa DP hian SE nei do na next Roshan hianin aganim Dire structures are fortified. memory refresh DP hian pe kan tuman aganim nge masa refresher ka chiang hau lo nge panin respond wal ina hi aganim DP hian pe nga bot kulo Minotaur do ma se Minotaur horn on tlat mai kha chu Minotaur horn ma se SF yan apoy tilaw cooldown chak na to cooldown hi aganim shot hian a pui ma ani aganim shot hian Necro Mastery spell amplifier hi hian aray este po damage sang 120 damage ai zia ka hi chuan 420 to ni ma se spell amplify zong nen hi chuan an na ve 520 nya inen pe chuan 600 borvel to race khata astek maya bon rip khop maya team fight hi zama hian akanin makhi ka mistake han nei zau chun le lam tan hin a pui em thea dar side lam mid direction nei to lowa radiant side lam in mid tower chi an chan thunga ama ero chu SF in buyback an nei lo thunga le Sand King hian an nei lo booking ka ria dar side lama hian
ta fiat chuan lo chuan no na kha rom bai back a so in tu na ri zon bai ka dai dai phe chuan radiant side lampang hi man aro pusha ta lampang a oh atos man lo chia TP chok mana mithi an pick team off le lam bai back om lo mithi thei me ango sen king bai back a nei lo wa sen king mang dai thei angem kha oh man le me a SF oh use me tat nei kha chu sen hiền on lo DP pon thật teu to kan thật thei me anga step fire pon thil lo wa dei kuma SF ren lo ila in che sa ama se SF fire shooting ya BKB lo anh BKB này to lo wa anh BKB này to lo wa a thi kha chau ra mà hiện alta la này nga anh over come du lo BKB chu này to lo SF BKB này to lo wa fight hi an turn thei anh eternal wing ka sia to ha ya dai ar sai lampang hian ase fight elon na alak film kuranga ya ODP pon sa si baron chua speed siphon te den troll in al team chua ma se kai ne khop maya troll hi control le control ne khop mai khop ne troll po hi an delete thei don hi bo ne karon chua SF in buyback chuan ne ya ala buyback du lem lawa nga ya tilo deu ani nga DP po DP buyback nei lo khanin chuan a defend angai dona radiant in an tang hal thei mai ngem ti khan we lo manga fight am hu no mia hop mai thina 60 seconds bol deu kalau hu chu team group stage lampang han Mizo team ti taka high ground and push du piang hian buyback hi team pum pui nan nei thup zela tu na kha chuan hei hei an game pot class khop maya an game am hu nam khop maya buyback an nei team le lam han fight bon an item dun nei kha chuan SF in arcane room na la chari le an SF radiant side lama SF akhe thakop maya pick off an nei thathei boka le fight a control ne team fight a control ne thei khop maya an supporter pakhat emo pani vel hi chu allow off position hian allow siam thina tun te ka step fire te pokha lo pick off a midang ho an lu lain alt cooldown hi niam sia hexa nei le SF 6 pack mai po ni lawa kanim dol to ania kanim share ta do radiant lampang hian in troll hi an control ne ang reng khop me tun te kha troll khana alti na an tim tu mi kha an kai ta an that theya an fight an la that thei khop mai radiant side lampang po chuti rolling dire side lampang po an khel an lying lo an khel thakhopa hei an da bot jungle lama hian om khoma smoke an tum le deu nge smoke snap fire hian akinga fight an tum an smoke nga are smoke nge RS fight hi poimo dong khoba team le lam tan hianin ala RS landing guy chi 25 hian stand thei do na ma chuan hian illuminate the chai hian an level 25 talent stand hit la ai thao lu to illuminate damage ne time ne nian we mai an smoke lo atura hat khachu zama hian lu thong lu kon tum thawa cầu to dire side an tiria roshan fight radiant side in shadon ti shet chungin an valuta radiant lampang poron sovia road fight hi tan load le SK avan catch for aim kha chu Sven go strength setting aro luta setting a lotas op an mai fuse ngala epicenter nen ron lu tum don nge he hi epicenter nen ron lu tum ani po ama sen low off position deuh lekka Mirana le abadon an dam chuak lo maya phải thì lock fight film khur dun khop mai ase mita hian SF a TP chawa hei hi panhi rotation panhi eng lawa ti khanin mas Mirana ni sak lai kha chu han play for em aganim shot aw ma pin aganim shot la han na takem tu na pe SF nuam dai na lo kala BKB ana ya mase BKB ase troll al fi ne alo khong mai
ยูสักแต่ละเนี่ยบลิงมันโดนเหรอวะโอ้เอเซปะที Already I แต่ทั้งเรามาเห็นสเวนข้าจูไฟข้ามิราน่าข้าจะโดนสตีลทราวิลนะเอจิสข้ามาเซ่ได้ลำปากข้ายังได้อารอนตันทราเอสเอฟข้ามีต่างข้าในทีพีอะชนหันเองเราข้าตุ้มเงี้ยมันนี่มาเซ่สเต็ปไฟร์เลยเองเราข้าทีพีข้าละมีต่างข้านี่ข้าอารอนเล่เลยอะ มิราเออละมัน มิราน่าเลยอับดอนคัดที่ตัวรำหมกตีเฮ็ดไลโรสไฟต์ไฟมาสักอาคันมาเส้นตั้มชุกเนาะไม่อะลีบเลยอับดอนสแกนอัฟติคิลินโอชันเนาะไม่อะ ไม่เสียไว้โตขโม โอ้ ย ที่สตันทีเลนสตันไบดิ้งไลท์หน่วยอะโอ้อับดอนชุดเมล่ะอัลตีชวนเนี่ยมาเซอันปนิชุนจมเทโดเนมตัวนี้โอ้อาเบดอน ดีพีปอนเราคอนโทรลเบต้าตัวที่ตัวมิราน่าเลยดักวิโลปอนโอ้ที่เป็นตัวปัทงรูต้าทูเบนสตันนี่มาเซโตเลยอัลตีเลยบีเคบีเนี่ยเราคุยอ่ะโอ้เซนกิงบอสไตฉันรู้ตัวเอพิเซนเตอร์เนี่ยอารมณ์ไบเบกเลยสเปนโปอารมณ์โชคลุดเลยมาเซบีเคบีเนี่ยเราบอสเตรงกันเนี่ยเราวะ ยูเวนสตันอ๋อมอยลุด บีเคบีเนี่ยบอสเตรงกันเนี่ยเราสเปนเฮียติเทหิงาลุดตุกเราวะเซนสโตร์มาเท็กซ์ตัวเนี่ย เซนสโตร์มาเท็กซ์ปีนเนี่ยสเปนที่จุดได้เบกเลยเมล่ะอ๋อเป็นที่ได้เบกตอนนี้โจลิงเราทุ่มไปพวกเส้นกิ่งฮิตที่เทโดนเนี่ยเซนสโตร์มันเนี่ยบอลสไตร์กันเนี่ยพวกโอ้จูเมนบอลสไตร์เลยโตGG เอ็นก็อาบานโดนเบรมเรม first game โอ้บอลสไตร์ให้จูอาทีเสียง GG อันนี้เมเลยไม่อาบูเราเนี่ยครับไหม SFN นะว่าเห็นตีตุ้มต้น SFN ที่อันตัวนั้นตัวบิ๊กเราอันนี้ไม่ใช่โอ้ SFN BKB เนี่ยอีเบลต์เนี่ยที่มันนี่แฮกซ์เนี่ยที่ที่ด้านนั้นนี่อันนี้อะไรเงี้ยโอ้มาเซ่ BKB โอ้มาเซ่ one man in อย่างเงี้ยที่อันนี้ BKB โอ้บอลสไตร์กินเราที่เลี้ยงเราเบรกไลน์ต้องคุยอ่ะไอ้นิวส์โอ้โชว์นักคุยไลน์โอ้เฟนช์เนี่ยไข่เกมอะไรเนี่ยไข่ group stage กัน group stage final first game หมูนมแรมครบไหมทีมแหละล้ำเคลชักครบไหมหมูนมแรมตะกันนี่Rocket อันนี้ต่อแล้วมั้ยจันนี่นะให้จันนี่ให้ group stage final แล้วเนี่ยนักตุกจันเวทรังอินknockout เรา upper bracket lower bracket จงแข่ง Galactic Corp แต่แหละทีม Seaweed group stage final first game ตัวนักการหมูโซตักสิแต่ยันเนี่ยหมูน้ำแรมครบไหมอะ GG well played อันนี้ Seaweed เท่า